Wewe rero nguma ndakurondera ukanga kunyitaba. Ndabizi ngufitiye ideni, ndabizi ko ngufitiye amafaranga, ariko nawe menya kwishyuza neza. None ngaho uvuga ngo nakwishuje nabi. Menya kwishyuza neza, twara umuntu neza, kuko ushobora kunshyiraho pressure gutyo ugasanga ndiyahuye. Uriyahuye? Niyahuye ninde wakwishyura? Ikindi ngewe ndiyizi neza ubwanjye ari ahantu nakisha ntumenya honde. Aho uja hose je no kubona. Nihishe ntiwambona bro. Nakwishe ntago wambona, nanakuro telefone nakubroka. Urukumva? Wowe niba umuntu agufitiye ideni bigenze gake mwana. Ndabigenze gake? Bigenze gake. Nese ubwo ngubwo umuntu ugufitiye ideni umustresheje akiyahura ninde wazayakwishyura? Umurambo wawe. Wazishyuza umurambo? Twara ibintu gake. Twara ibintu gake. Bishyuza wagira ngo ufitiye amaraso cyangwa n'umutima nagutwaye. Nagutwaye mwuku guhumeka. Amafaranga bampaye urumva wabaho utayafite. Ko yampaye suko komeza kubaho. Utapfuye ukimara kuyamba. Ntwara gake nzakwishyura.